Good morning everyone, welcome back to my channel. So hi tini ke kisa mondiro thana bagui ready ongoi tongo ready ongpaikha miyago thanjakebla ambagui wait tabok mondiro khaijak nang thule ade gunda Tini hingke chungbo mela o thanai mela nainai buri ma hingke phone bai busy angke kom manui tongo finally mela o sokpaikha borok bangmani chini duma sora o asuk ke borok kwbang sagui se lab kwrui hingke miya rok wngke to kokomar ghat mono thanai bango hingke tini hingke chini duma sora o chebui kwbangma fainai naidiko field o borok kwbangma haifano chong hingke watui faikha kisisa hingke watui faikha hingke nogo faikha tonglia chong hingke tini se mono o thanani hino khormani do mane chini duma sora o gurugoi paio monogo thanani thik naimani watui fairikha ma thanglia baigo kwrui miyago hingke siliyo se thui tongsio hingke taisa tabuk sani video upload khainai bui hingke bujani video rok upload se khaipaikha ang hingke tini se khainai to angke mane bui joto no upload khaipaikha hingke ang last ko khaio ta jate bui ni video naipaikha hingke ani naithok hinui brush khaipuru ani buwago brush nangui abo sai tongkha hingke abo kisa check khainai mani do mane pura kasa wngoi tongkha o jaga o brush bai sukjakmani. Ako genji sadalak ubu dong kamu isi